enti abusua pani Kofi de wo no it's more than bigamy de wo no some won court wa ya say 16 jam ho unya audacity begina radio so ka say and ya said day na first week abusua muntie announcement bibia abusua pani Kofi edit that the lumba date ba na nya no kuro tom abusua ni mo hwe mame akoso ya say wa se cheri di shi oba pa eni monyamfo yire papa ene ne ma enim ho hwe tie mi ko na abusua ne ba afu nim ho hwe yana no tumvo ate yana no tumvo se tu ate kokoso na pia wonim ho hwe utie asanteman nim ho hwe ono ankasa ni tirim ene ne yefono ana ode ayi announcement and so think aboy I will say dear the legend that the lumba ya shana yes 1st December we can ya no kure mo avoid it ya no kure e fake e frakadam announcement ana obaba ye na dwuna ne say afa bibia do place rafio into what no baba dia da pa no na ba ya na e free ya no kure da restaurant mi ye free ana dwi yes so ye mamu e maria popo ye fence mo e friend say e kwalanke tinketi amoma ba no that to feel one amoma ba no o me say Ghana mamrawo hwe na de again we ye no bi si amako no de be si wo Ghana ha wonu be bokwan de amasa chicks e ma be hu ama aware for say man sori anyina ho mame akoso ase wachi mo amuti aware ase mo amuti aware ase mo ni mukuro ye japade abobra mo abroche ho Ghana se man sori ani mame akoso ase wachi na nye Ghana mra na be dia manu judge so mo kan kure ni lawyers papa be dia manu ha e na nko mo makwa sapa o me ekura am say ka Ghana say me na me ka cho me si me pacho say party open the hottest, the finest, the most popular abusiapeni in Ghana. In fact, the whole wide world. Abusiapeni Kofi Wusu. The late Daddy Lumba says in fact baby will be an ready funny currency. Nemo we jana bane de ano de papa. Me pacho in China yenyan say Daddy Lumba yono ebeto from Yankopon Yaduma December on the 6th. Kumasi Baba Yara Sports Stadium ana yono ebekoso. In fact, announcement iba ye says utimi se amanfo kan madwen na titiri ni abusuapani Kofi Wusu wasaso kra de aba bebom enya se nkumani na se osi odobroni oba hema ese no daddy eye no ho de pepepepepepepe edi komram tibibia kama Nyankopon ya adoma ayidani dru ho a on the 6 no ubehu odobroni se ono so de esiwa one maami akosua bedi kuna no ana omo ba be ye kuna no sa pepepe na eno na amanfo kasa opania ye freno na naboafo so aba betu jabi de mabusua pen. In fact ensema opani na ka no o se abusua pani na fu we de mesra monyam na meka hu yes na naboafo na ka nsem o se abusua pani nana opania a ye freno Kofi Wusu nana ona na me de mechiawo na ensema odi aba betu afidie no so na ensema odi aba betu ntentan no so no se amanfo twimako ede ye ho ani na naboafo say what betray secherefo what betray asanteman ana afeso wan kasa wo fa say sabre wo she fridge mu what say betray no den ana wotimi kwagwaje ademodie be de mini evidence na naboafo na eka ensem amanfo ka de ano odene me pachoma wo refi kura say krata bi so ababeda bontia. In fact ni na kiremu say eyirepani ye friend Mrs. Akosua Sewa o te ni Germany o ma amana amane
abusia pani amana amane etime patro hwe krata na da so a omo state omo frustration se omo salane ono maami akosia sewa funno committee fo ene abusia pani aye kaso bom omo de omo ntuma afra ana omo pese omo kire maami akosia sewa ka afia ono so reply na senior niam si kono na naboafo se won sem ni bika. Yeah, good morning. This year any muslim meeting in anaboafo team ni meeting edna anaboafo so nana boafo enti enam ye no oboase boafo and I said the guy named Oboase Starboy Oboase na me free thought I said was in your wo metiti me twa me funuma course cool the honor me free me adanse ya santini what you say say Ghana ni baba come identity ye me answer circulate say ye di a date ya ye di be you know aba e Kumasi Sports Stadium abusia ade a we udwuno. Do you know the implication of it? Did you know the implication of it? Ade a why says a some court injunction that that's what are you be consistent of this month and I'm very good. Now utiminya audacity a radio station kwana so edi a year date but to a year pass abro be kunani oba ni manyam for sete ni this year because yes wa eni mo hwe usia wudu ho awo jo ho me na so papa de manager Ghana judicial na woni sa no ho ona mabonti na wo ye free o churches na wo Ghana na wo mo sa no e wonya totofe wa o mo nya ngoda o Ghana judges me say bia na lawyer bi emfa wunyina daka bi mu en cross examine woda me say mu lawyer obebu nu Ghana mbra obebu Ghana mbra na charges na wo mo sa no we respect them. You respect them. Adia ye den junction atoso. Kakra obedient no. We do to me. Fakwa na busu, abra kwa na busu ano kranso and support. Abusia na nkasa no. What we know, ane de ate sabusu na mu achemienu. Kwa na busu na nkasa, emu achemienu. Ebi support they know say it is a say what the bribe. Oh, praise the Lord. Nti ebi support o. Abusu na nkasa mu ache. Oba na otumfo se tutu kasa be no ka kire o. Apunso pia na mbo mu asema. Na otumfo se tu otikokoso ka kire o se. Kone ko siesie ofie nebua. Evia agia yeni date and afa yeni date bra. Ofie na kura nkasa na asa opem so na pay mbo mu asbi. What do you so? Tell your friend King Solomon of the if it is more than King Solomon in our days. Answer no wo ya wo ya di nyansa ya di wo nipa ya mfama no ento on ya di nyansa wo no ene ni ya di nimdia wo ne ya di ahenie wo no efiri ni na yam ya di ahenie wo no odi di ahenie dware ahenie da ahenie sori ahenie peja ahenie nanti ahenie ye bibi ahenie na jamena de chair Bible says we ban free sura ma ntimeda awurade na di ahenie chair ye na otumfo se to atikokoso otebra ne kra nwoma so se wamra betena ba enwa so santi akonya santi na woni so odi ade onzo sikọ ko siesie ofie bra papa no wa say metema inve bi pande akra de kra metem that tells you he's a wise king. The whole Africa is the number one king. Buddha. The whole world
akonya to so mienu e otumfo and the whole world dia wate bra we ne kra wa ngoma so te kokko so pia na mbo mu asema e na otumfo ese tu to so mienu abebio akono so o di asia o ka jo se ko ne ko siesie ofie na bra ana ni nyansa ana nyankwada na audition yo na pia o di asia de ure ana ka kire aya ni se papa ni nim se obesisa wadwene ko se wadwene na toto e sex bia bambi bia techema ne yema nkoye we search asantma de hie de obekọ kototo ne yema yi wa Francis abusuya de na wode be na abusuya de na wo kire ye wo wunya audacity papa who give you audacity for it to be tenacity say bra begina feeding 10,000 by announcement wana kire wo wana kire wo sane amai ye papa wana ma wo say futuo no jo ma say futuo no wa amwa wo memfa Ghana court ni agro if some of the judges be say judges in 100 in pa omom ye mistake om ye 10 90% ni nyina they are genuine judges the same as lawyers memfa Ghana judiciary ni agro me say obi mo waba mo emfa unko court da won me magina court mfie no mu high court atena adagina da kami across exam masa enye izo ebi dwonso ebi ni nyina o nyesa agoro ebi dwonso ebi ni na me ka kire hwe ko shia lawyer bi on lawyer nyansafo ebi de bia lawyer chumasi ankra no papa baba mu ane wadaka ni waba udi wobe wura wa ma me se wo wira ba hu abrabom wira ba hu abrabom ama nichie frɛ na nichie no wunya bi si alo ya bi te se lo ya twuma si ankra no mo a twuma si ankra me chia o sa lo ya so ma ye twuma 35 years asevu ba no papa me se now ko shia judge bia wo judge bi ono wo ya justice no bribe no shame the mradan wodeto sa high court judge bia minim no wo fankwa papa waso be yasi me na me ka kira waso be yasi wono judge otimi ka to sa masa watade na so kira fancy abi ko na kwasisa utrenyu ni twitwa be discipline. Some of the judges puwada be discipline na meka to Ghana so your judges 100 say 10 90% in nice accurate na meka to them ebi ma wiata so me the Ghana brand be ya adwuma pitie me o me the Ghana brand be ya adwuma me bra force hwe de wo ya no wo Ghana brand na pesa wo se no utie asanteman eye dotiye na nahema afia kobi ampem the third ye na yie ashowcase asanteman culture e wo the whole globe wiase nyina ati asanteman kase e ka mane ni amamre di asante de wuntimi ni o e bi se ye di amamre ni amane ye na tete ye na nanom ye na nam de ate na nanom de ate ya na aba abeduru ye so tete amamre ye kura ye ntimi nyanto ya mamre na ba ma motam kwada jana ne tunyi na agu amamre no ishokesi amamre show ye na asante ma doti ye nche opemuso na pembo mu asma ani asante man adaye ho adi wo wiase nyina wo be ma abusu pani kogusu wo be me akaseti asante man papa hwe na gina ye o ye na gina ye so pesa santima ni guase wani meguase so pesa ye kofitua a ye money obitu santima ye santima ma ye enu bi na wo ye o enu bi na wo ye wo be ye santima ya ma
ube ye sekyeni de hyiama ese sekyeni no wani bim odipim sekyeni ni dipim and na we right and so in everything that she do wo opese odem fofon edan ne kwaye hweye na mfa wonu obi o manso abusuanya abusu o manso 25 years ago 20 years ago ye mema we nye payback ma wo daddy lumba ne nyumu na ba ko adobo wan fa mo nyumu da because woni ni mi enukura before be wona mo nkasa utie mi na mo nkasa wa busua na nkasa na wodam no awon na akonya no wotumfo da yare no wa busua ni mu ache utie enti wo wankasa busua pe no see two free so some of the busua pe ni bebre see two free o mani briade busua pe ni bebre mani brade na nka kire o hwe ame mo insani free mi ankasa mi fie tie me last 2 weeks misi ko kuma weyi mimi niaba wo papa o maami okunu maami ene free ena show ya den nsa kwose abusua pani yi wa chensa no mini niaba le lidi mo de ko wa chensa na to denisi issue ketu abisi ose mo mfa nsa no ensa mfa nkonkoma mini niaba yeni edom ye dosu ye maame wu nipa bedu ye nana wu duduo ene ye maame no mbe wu duduo me maame nko awo 10 mini ama bia wu sese di ye dosu unim ya ho yo fa ba ko sana hene awani ya ko ba sana hene ne yakwa yiye yakwa yiye ko yensi yiye ne fine fe utie yakwa yiye ne fe da busu ya pani ko nya rema ye ne kaprenim na ne simple wanim kokura man fere so be to hinu ansu so dia sa obetem wono wan fere se kodin sane beba ne yensu yemfere yensu yemfere si ebe kwa yiye so ya jana wakwa yiye na ba yakwa yensi ye fine fe what you say any some of you abusu ya bani mani bradie mama cho ye yenya abusu ya koko no abeti yeso wadi lumba nye ukoko no abeti no so wadi abepane so mfaso this one we say ade na adi na lumba bantame na adi na lumba bedi anko no e de man no wantimi anye no abusu so o se ya fra bi mu adidi a na so akose dadi anade na obewu ada ho utie wo nso ncha santema yo na omra santema so wonsun chance chire kuro no wo wonsun chance chire kuro no and if wonsun ponse akwa busua na wodam ye chance chire na wonim se enanu na mko hu se kuma wunu nyina ye se chire kuma wunu nyina fa enkronkwa wunu nyina se chire fo otiemi atena wo e friend busua pani wusu pese wo na gu se chire nyina nkasa ani mu ase otiase na kuma wu agene sechere ye komo ye sechere fo tia denti ena opese ogu sechere busu na ni mu ase wo nipa ba ko wo yefunu di obedi enti medical ka to se busu pani ko fusu di ogu bia no betwa wo hwani ye samanto o ye mema na nyu adwene si ase asori aba asori wo ho samanto ani wo bible sa de wodi bia ya de ho samantoa wo ho samantoa da duluma na nenye fine woni ne yaka goti ase na boafo na me no kasa no na boafo na me no kasa no boase star boy me na me no kasa no me na ne bini asante ma boafo ana we de wadamu na pia asante ma na de yusu di adwume ho kakra na mpacho enchime da dua wadama ne mi di dwume ho menya abani bia na santema so de hye ne me yes ga santema abuafo amenya abana na wadama pia what you say enti abusu ya pani kofusu dia wo ye no it's more than bigam dia wo ye no some wo court wa ya say 16 jampo unya audacity begina radio so ka say and ya said day na first week abusu amuntie announcement bibia abusu pani kofi wusu edida dilumba date ba na nya no kuro tom abusu ani mo hwe mame akoso ya se wa se cheri di shi obapa eni bonyamfo ire papa
ene ne ma enim ho hwe tie mi ko na busua ne bo ha fu nim ho hwe yana no tumvo ate yana no tumvo setu ate kokoso na pia wonim ho hwe utie asante man nim ho hwe ono ankasa ni tirim ene ne yefono ana ade ayi anansen eni so tinka boy awo fitisi dear the legend that the lumba ya shana yes first December week anya no kure mo avoid nya no kure fake frakadam announcement ana obaba ye na dwene ne se afa bibia du place rafio into what no baba dia da pa no na ba ya na free nya no kure da president mi nye free ana dwi yes ni so ye mamu emaya popo ye fence mo friend say enkolan kete amoma ba no na to fe wana amoma ba no mo mese Ghana mamrawo hwe na de ge we ye no bisi amako no de besi wo Ghana ha wono be bokwan de amasa chicks e ma be hu ama aware for se ma nsori anyina ho ma me akoso ase wachi mo amutia ware se ma amutia ware se mo ni mukura ye japade abobra mo abroche mo Ghana se ma nsori ani ma me akoso ase wachi na nye Ghana mra na be dia manu judge so mo kan kure ni lawyers papa be dia manu ha e na nko mo makwa sapa o me ekura am say ka Ghana say me na me ka cho me si wukuru be wuo na Miami yenu abase ye mpra ye so be ekuna ni bi woni mi o betimi aye eye sanan ko be twato o be se Ghana mamra o be se asante o be se akanfo ya mamre o ba be se asante ya mamre ensida eye kwan na nko be pato won so mo di na chi nyina za tunumu fo na di na chi wa mu ya fere ne sen ma mu nyoma dwen so be bebra papa bi abo o di achi tuma kapim ya no mo di achire ya gwata obi di oni ani di lumba na abo na se wo bi abeta me BCD so adi asie heaven fire me shiase me tu asie when you see a show must to my home, your mamofo on Bezom say Ghana, Yabakosem. Yam woman first idea went to think Chirima Mamma say, Yap Peneda, Yen to that. She was a penny confusion. Nanabua for a man of no cousin. Boase Boa Santa Mabua for a man and Boa sister boy. Do I then go see a go? Good hear me. Na court on to court on us. Good hear me. What to Ghana court was say ye den junction ato atieso me yamade na wode obeba radio so etia Ghana mara na ma say more than bigamy etia Ghana mara to so me nyanza che judges when me nyanza che your friends the late John Rawlings NDC party omchiche 1992 constitution si so stamp me we are saying Ghana gitumu no when me nyanza che wo mo hweyi wati hweyi abusia wo san say we are Pentecost the Herade hu mo bo of abo ni nche wati ugu Pentecost asori ani mas wan e elder ye elder papa ben elder suo ben elder 41 elder wagadre church of Pentecost asori international church ya mu di nukure kanukure uti emfa hu sasa emebo aso memesa so ni di o uti Pentecost no ye nyina wu yatum yakobia uti emfa wu wa ukala bule ene ubrabu like as the salaja wuji emfa Pentecost na ekese me kwa me koso ye Pentecost asori pani Herade hu mobo ofo aboni ncho abusia sisa wadwo na Bible so bakwase ana ensisa na adwene uti me say aduane ade ma that the letter the lumba tea ya no uru afiani bia mu wadi badi ankona fa ho so on say the osi yo ne ama hwe ewiase won adu akonya me che bo nyim se osi ade a anyone se wodi ani bereji a ye woni brifue e be firi wonsa siked me ma o show botom ene nkofo bi e kasegu adwenem na ye wadwene se wo backup o kokan edu Ghana judge se wo pesika edu e betu ya sika we o nye judge bi ya to kejo se Ghana judge so 100 90% are okay 10% pe
enumpo no emoro no yomoreka ho ti mai mu 10%. Thought yes. And the judges now, Ghana judges and for money agro. And we believe in a mistake. And they are not going to make the mistake. Now some of the judges, high court judges, other judges, no, I can't just say, I can't show bellies and Fanny Pabia, my office, Fanny Pabia, my woman, Famina, my money Pabia. Yes, they are justice. I'm some Dino Cremo mine. What you say? And it's Saudi. What can I say? Oh, say Ghana Mrat now. The Obabu Maya, who should be empty. The Obabu Maya, who should be an answer. The Obabu on Sobaba. It tells you, say, Deborah were very strong in the scriptures. What you are the Deborah in our time. You are the Deborah in our time. Freedom fighter. About you are fear not. The 166 and our Bible. Fear not, and a Pabiano Manabako. Oh, God, that's one. Fear not, capsules. The 166 and our Bible. In Shrobia will be a team in Yaoshi. Ghana, Nijobia, in Ghana. What has it? And Shrobia, Omo Popo, no one will be a team in Yashiwa. Good, hear me. Now, about you, Ameba. Akwabi no what take care bi no se wakasa ana domawa wan ana wase wakasa ni wotwa adapa krache amenga asam kire ana obeti wa obi ohoroso ana amenga asam kire enyansafuo mpo na ohoroso enyansafuo ana ohoroso tie enyansafuo ana ohoroso. Moses, led by the Israelites, I will do a mucha epokoko, pipe, many people are rodo. Good year, Rodo be enemy answer. I'm in trouble. The coffee be the late could be an open in my rodo. That the number is say, Mammy Kwani, I know about, yeah, Rechewa. Nyami susu bawa wadebra maya fa dewajuma sasma free ejani oba nyami susu yentambro ya brante ya rekewa nyami susu bawa wadebra Maya fa nyawanyu manana sanswa every tajani aba yami sinsiwe entembro aya brante oya sauma na oroso yes sauma ni orododo so look at the nipa for my boy amount good hear me my boy your friend is saying Moses at the amount meboa from the Bible. And my body let coffee be. My baba or Konyama. No, that Lumba could fancy. Good year. Enti Nipoya Rudu and Copo born is special. And they are faithful. They are faithful. They don't lie. Because you know, Kassan, Sana Yamian or Brown Sana can, and all kind of correct at the Atuo. Mama me chanton was Sako reverse. Abekaka for. And Mamma got them joke. Se o kaso bati wa ya horodo no okoso abema ya twon e kura simi wani nte ya wai oti be ma no a I don't want to mention your name now take care bi mu na oti obati wa tem and how do hihye obi na so ba bia do hihye be ma aso ka do hihye oba wo ba woni nte na umpra so e wan ba wan hihye na zanga wunya no ana me boa to ba bia do hihye be ma ba me bia do hihye oba me boa one show by bed and you be a real. When you be me, your cousin of Edward no is a beman in Brazil and Berman. One in take a cry, one in take USA, and I'm a spare scientific growers. We are scientific growers. Hey, Berman. She was swap for a soap for 5 was one any, yet you one chain.
ɛna wobɛne nyɛ ti wa nkyɛn na wode wafoforo ɛbɛforo hwɛ yie wo saa bɛrima no a na wote kaa anim hɔ no ase wotwa bɔ ɔbɛati wa no hwɛ yie wotie yɛde mu wɔtofoɔ boɔ bɛrima yɛde forest no mu ne yɛtie o bɛrima wɔnyɛ adwuma ɔte fie no ɔne ma akontɔkɔ o wotie bɛrima wɔnyɛ adwuma ne berɛ a moyɛ no ɔne ma ne kontɔkɔ wotie deɛ na amoa wo yɛnwiwu a wodwuu mu no wote ɛma ɔbɛati wa nye n'adwa ɔbɛati wa wonim so nkɔfoɔ bebe bɛde strategy the course of adwuma pa a woyɛ nti adwuma papa ɛna ɛwɔ akatua papa adwuma pa na ɛwɔ akatua papa nti mɛyɛ adwuma a mɛwura te wote aseɛ nti adwuma pa na ɛwɔ akatua papa adeɛ na woyɛ no ɛnyame adwuma na woyɛ wopɔ night nyam wopɛ sɔfoɔ bi ne preaching a wɔnsen o sɔfoɔ bi pɛ heaven akwa wɔntumi nkɔ heaven nkyɛ ɔbɛte wa nyame adwuma turodoo na woyɛ wode aseɛ enti ɔsɛ yɛfrɛ wɔ evangelist the most reverend ɔbɛte wa mede ama wo the most reverend minister the arch apostle the archbishop ɔbɛte wa